Život nas je, dragi moji, naučio da se zaista ništa ne ostvari dok se prvo ne odsanja. Dakle, potrebno je u snovima, u svojoj mašti obraditi jednu ideju, načiniti je vizijom, realno ostvarivom, naravno, i stupiti u akciju ostvarivanja. Međutim, ima, čini mi se, mnogo ljudi među nama koji se zadrže samo na ovoj prvoj fazi vizionarstva. Dakle, imaju lepe ideje, imaju lepe snove, verovatno, iz kojih sve to proističe, ali im nedostaje energije, volje za akciju kako bi ostvarili svoje zamisli. Dakle, to je jedan pasivni način života koji na prvi pogled deluje proaktivno, dakle oni su puni ideja, puni vizija, međutim, kada malo začeprkamo po površini, vidimo da se nijedna od njih ne ostvaruje. Dakle, imajte u vidu da svaka vaša vizija treba da bude praćena i akcijom, jer ukoliko to nije slučaj, vizije same po sebi kao takve nemaju svrhu u našem životu i prosto čine naš život nedovoljno popunjenim odgovarajućim sadržajem koji bismo naravno želeli.